Chibaivek ole tuntum kam video chuan Olympic infiam na chanchin karon soidona class 8 zirlaibu ani a pathten Olympic or utska mahadva Olympic le apoimo nate ti topic mangin video karon siam dona infiam na lamate Olympic lamate ilau tui ani chuan he video hi atop thengin ilau enin ilau thlir ve ngei don ania ole klau chiar chanang part 10 Olympic or utska mahadva Olympic le apoimo na ti na ani a chapter hi atam de olek awangin paragraph khatvel angde te hyang ka chiaranga mizo tongin karon let zel don ania खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल में मनोरंजन के साथ ही व्यायाम भी होता है जो कि शारीरिक विकास में सहायक होता है। इनफियाम नहियान मिशिंग तशिंग नुना हियानिन बुंग पोइमो तक में अचंगा इनफियाम नही कन इंति लिमना सतले अनि रुआल हियान कन तक ससोय जोइना तक सा एक्सरसाइज छतक में अनि बोक अनि प्राचीन युग से लेकर आज तक निरंतर खेलों का महत्व रहा है और किसी न किसी रूप में खेल प्रतियोगिता आयोजित होता रही है। मालाय अचंगा तुनलाय थेंग में हियान चोलविन infiam na hi apoi mo zia hi akal ring ani infiam na poi mo zia hi akal em ring ani eng emo kong talin in elna a infiam lampanga hian in elna hi eng tiklai po in a om reng thin ani tina ani chu आधुनिक युग में तो खेलों का महत्व अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। आज विश्व में अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। तुनलाई हुना चुआनिन इन खेलते मो इनफियाम न पोइमो न हियान मिट्टी ना हियानिन एंगे अफोर्टोप अथिंग तो तिहिया लीला कंसोई सुआल दोन लाव अनि infiam na poimo zia hi mitin te thinlunga hianin a intu to tina ani chu जिन में ओलंपिक खेल एशिया खेल और राष्ट्रीय मंडल खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं विशेष महत्व रखती है। तुनहुना चुआनिन तुनलाया चुआनिन इतिति अंग खोवेला हियानिन इनफियाम ने सांग इनफियाम ने सांग मंगिन इन एलना बुआसai ani reng china chungjing lar zwal de chu Olympic games kan ti te hey Asian games kan ti te le Commonwealth games kan ti te national games kan hantiang te international games in elnate hi khovelin angai poimo langsar zual kha alaunita ani tichuanin page number 63 next paragraph kan lokal le ang ओलंपिक खेलों में इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सर्वप्रथम 1986 ई में प्रथम आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता यूनान के एथेंस नगर में आयोजित हुई। इसके बाद से प्रति 4 साल बाद विश्व के विभिन्न देशों के बड़े बड़े नगरों में ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक गेम्स यानिन हेंग इंफियाम ने सांग ते अलो ओमता अनि नतका chuan एशियन गेम्स kan ti te कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस गेम्स kan ti te इंटरनेशनल गेम्स kan ti te mo एशियन गेम्स kan ti te angchi a khanin khang zong a khan ओलंपिक गेम्स यानिन हिस्ट्री hi anei hluiber anei purana ber kan ti na ni chu anei hluibera amma saber te na ani chu amma saberatan skum sang kha zakwa somria paruga khanin first modern Olympic competition chu Greek khopuya mo Greek rama khopui ber Athensa buasai ania tichuanin chumi hnuwa tang chuanin kumli dan zela khanin khovel ram sang ten khopui lian tak khan Olympic games competition kha am buasai thin ani kumli dan zela khanin ram chi sang khanin Olympic games kha an thleng thin ti na ani chu tichuanin next paragraph kan लो चियर ले आंग ओलंपिक में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के खिलाड़ी आमंत्रित किए जाते हैं और लगभग सभी भाग लेते हैं।
इनके प्रबंध संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति संगठित की जाती है। इस समिति में प्रत्येक राष्ट्र के 1 से 3 एक प्रतिनिधि व सदस्य होते हैं। यही समिति खेलों के लिए स्थान का चुनाव, देख व्यवस्था और हिसाब की देख रेख करती है। 2 सप्ताह से अधिक चलने वाले इस खेल पूर्व में खिलाड़ियों का व्यवहार उनकी अपनी सरकार उठाती है। Olehe aomzatsu Olympica hianin khovel namchitin reng infiami te chu an som khom thina ni Olympic chuan michitin ti meitur an tlan thina hetiang buat saya kaltur hianin international kalkhom chu convener te khanin unorganized thin ani hemi thukhoma hianin ramtin atangin mi pakhat atanga pathum thleng ai o mo unrepresentative su unrepresentative tika antel thin ani tichuanin hemi thukhom hianin an khelna hmun tur an khante an enkol an ruwa manna le hisab tin reng kha chu an enkol thin ani unrepresentative tichuanin chulkar ni ayare o mo Olympic Games chuanin kar ni ayare kha a o thina an in ti hlimna sen sau zong chu an ma ni private ni lo khanin an ram theu infiam mi player te kha sen sau zong a kha chu an ram sarkar khanin atum mai thin ani example al chuan lo seidon ta angila Mizoram a hianin India ram a hianin Olympic Games khel tura kal zong kha an ma ni private poisa ni lawin India sarkar khanin an inti hlimna sen sau zong le Olympic Games an zuman chung zong an eile intika sarkar khanin atum vek thinti na ani chu ole tichuanin next page next paragraph कलाउ छार ले आं खेल में प्रारंभ में एक परेड आयोजित की जाती है जिसमें सभी प्रतियोगी देशों के खिलाड़ी अपने देश की वेशभूषा में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलते हैं। ओलंपिक ध्वज सफेद कपड़े का होता है जिस पर 5 रंगीन गोले आयाद में गुथे हुए दिखाई देते हैं। हेमिथेंग hi kalau chhar photang in khel chan don hianin in khel an chan don chuan mo Olympic Games an chan don hian parade an nei masa thina heta hianin in elna a tel tur kha Olympic competition tel tur ram sportman te chuanin an ram in cheidana ron in chein le an flag te an ram flag te an banner te kengin an parade thin ani Olympic flag chu avar ania chuta chuanin achunga rong chinga in abial a in sui kwal chu mu thei ani चुमी chuanin उद्घाटन समारोह तोपों की सलामी के साथ होता है। हजारों कबूतर उड़ाए जाते हैं। सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। तत्पश्चात सभी प्रतिभागी शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ लेते हैं कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से ओलंपिक खेलों का नियमों का आदर करते हुए अपने देश का सम्मान और खेलों की प्रतिष्ठा के लिए सच्चे अर्थों में खेल भावना के साथ ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। chuanin function an chan nan chuanin silai kapin chibai buk na nei ania silai kap khanin bularon chan ti chuan chibai buk na an nei thin ani ti chuanin hetlaya aron soi ang hianin parwa mo kabutar uraye kan ti chuanin parwa sang tam tak an tho tirania mo khami game a khu hon na tang khanin parwa sang tam tak
ho tir ni in kal khom te chuanin an ma nam hla kha an sa a chumi hnuah chuan sportmen zong zong ten thutiam an nei thin ani ti chuanin an thutiam chu kan suyang an thutiamah chuanin ti hian an ti thin ani keini in ti siak na be tu competitor mo in ti siak na be tu te hianin hrisel na le Olympic Games dan le shaite za le vongnung chungin mani ram za tak le games din mun thatna tan omzedik tak le games ril rudik puchungin ka khelang ti in thu an tiam thin ani chu an thu tiam hi ava poimo em voi khat ka soinon le an thu tiam hi keini in ti siang na be tu competitor te hian hrisel na le Olympic Games dan le shaite za le vongnung chungin mani ram tan thei top chua le za tak le games din mun thatna atan omzedik tak le games ril ru puchungin ka khelang ti in thu an tiam thin ani chu aro pui hle mai tiro u ole ti chuanin page number 64 hi kalau chhar chhun zom le don ani इसके बाद खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है और जब तक प्रतियोगिता चलती है ओलंपिक मसल जलता रहता है और धवस लहराता रहता है खेल की अंतिम दिन आगामी खेल का स्थान घोषित किया जाता है tichuanin hemin nu hianin inti siak na chu than ani a inti siak na nei ani chung zongin olympic mei engtinge ka tiang Olympic mei cher kha chit ani thin ani tichuanin Olympic flag po kha hemi games chung zong hianin zar phar reng ani bok thin ani in khel zonia chuanin adot li a khel na mun tur kha puanna an nei thin ani kumli alo vele huna I Olympic thleng tu tur ram kha puanna hun an nei thin ani तिचुआन अलास पैराग्राफ ना चुआनिन ओलंपिक खेलों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है इस खेल के द्वारा विश्व भर के खिलाड़ियों में आपसी संपर्क बढ़ता है और खेल एक परिवार बन जाता है ओले तिचुआनिन ओलंपिक खेल तु ते आ hrisel na lama in elna alo piang chuaka he infiam na awang hianin khovel puma infiam mi te zinga po in po na mo an in close na kha alo zwal pha in infiam na chung kwa pakhata asiam ani infiam na chu Olympic kha chu chung kwa pakhata khanin asiam ta ani chu ole khati zong kha kan chapter kan zirlai chu alo ni a aro pui khop mei Olympic Games a chuanin engtin nge an competitor ten khanin thu an tiam thin voi khat ka soinon le don ani keini inti siang na be tu te hian hrisel na le Olympic Games dan le shaite za le vongnung chung zelin mani ram za tak le games din mun chat na atan omzedik tak pu omzedik le games ril rudik tak pu chungin he games hi he Olympic Games hi ka khelang te khanin thu an tiam thin ani ole tichuanin heta hianin subdert kan ti hi alo oma subdert kan ti chu new words ani kan ti kha ka chhar chhuak zwai zwayang nirantar kan ti chuan continuous ani a pratyogita kan ti chuan competition kan ti na kan ti kha ani a ti chuanin ayojit kan ti chuan arrange ani a parakastra kan ti chuan extremity ani a ti chuanin antarashtriya kan ti chuanin international kan ti na ani a amantrit kan ti chuan invited ani a pratinidhi kan ti chuan representative alo ni le ta a chunav kan ti chuan election ani a ti chuanin udghatan kan ti chuan chu open kan ti na te inaugurate kan ti na te kha ani a vesbhusa kan ti chuan costume parade an nei thin kan ti kha top kan ti chuan canon ani a salami kan ti chuanin act of saluting a chibai za tak chibai in book na kan ti kha ani
Sapatha grahan kan ti chuan author taking ani a pratishtha kan ti chuan honor kan ti te glory kan ti te dignity kan ti kha akeng telvek ani mashal kan ti chuan torch kan ti te firelight kan ti te meicher kan ti nang kha ani agami kan ti chuan next kan ti te forthcoming agami kan ti chuan akumle pek kumli azo nu'a Olympic theng tu te ampuan na kanti kha kami kha agami and forthcoming ti na ani gosit kanti chuan declare kanti te announce kanti te kha ani ti chuanin heta page number 64 hi niman likhit prashno ke uttar dijiye ti ani answer the following question hi mizo tungin kalet zoi don ani kana chuan khel se kya labh hote hai खेल से क्या लाभ होते हैं अनिया इन खेल अचंग हियान एंगे लोक ना ओमती ना अनि तेचुआन अदोतल्या चुआनिन विश्व के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं लिखाए विश्व के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं लिखिए ति अनिया खोवेला इम्फियमना इन एलना पोइमो बुलपुई बेरते खजियाग्रो ति ना अनि आंसर का सोइदोन लवा अख्वाई सोन hi om zia mi zo tungin karon soi ringo tang ti chuan Ghana chuan question number Ghana chuan in Olympic खेल सर्व प्रथम कहाँ और कब आयोजित हुआ ti ani avoi khat ka chiarnon le ang Olympic खेल सर्व प्रथम कहाँ और कब आयोजित हुआ ti ani a omzia chu Olympic Games masaber kha khoya nge engtika nge buasai ani ti ani ti chuan question number Ghana chuan Olympic खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है ti ani a omzia chu Olympic Games competition hi kum engzat dana nge buasai thin ani ti na ani ti chuan question number Ghana chuan इनके प्रबंध संचालन के लिए कौन सी समिति संगठित की जाती है ti ani a omzia chu hemi buat saya kalpuile turin tu tenge organize thin ti na ani he Olympic Games hi buat saya kalpuile turin tu tenge organize thin ti na ani ti chuan question number chana chuanin समिति क्या करती है ti ani a समिति kan ti chu meeting ti na ni meeting chuan enge anti chin ti na ni meeting chuan eng tinge anti chin ti na question number chana chuanin खेल का प्रथम दिवस कैसे मनाया जाता है ani a खेल का प्रथम दिवस कैसे मनाया जाता है हे hi omzia chu games channi masaber engtin ge an manchin games kha an channi masaber mo an opening ceremony ti meyang kha engtin ge an manchin ti na ani ti chuan question number jana chuan Olympic धावस कैसे होता है Olympic धावस कैसे होता है धावस kanti hi flag ti na ani Olympic flag kha eng ange ni ti na ani Olympic flag kha eng ange ni ti na ani ti chuan question number jana chuan in खेल के अंतिम दिन क्या घोषित किया जाता है खेल के अंतिम दिन क्या घोषित किया जाता है ani omzia chu Olympic Games mo games ni top bera khan enge an puan thin Olympic Games atop na ni a khan antim din kan ti chuan a last day a khan enge an puan thin ti na ani question number nia the last question a hianin Olympic खेल के क्या लाभ है Olympic खेल के क्या लाभ है ti ani a omzia chu Olympic Games a hian enge hlok na om ti na ani Olympic Games a hian enge hlok na om ti na ani ole khati zong kha tunchuma kan video chu lo ni le ta phot se Olympic Games ti topic manga video ka siam te hi ilo en chua vek awangin in hena lom thu ka seya ti chuanin video dot le video attractive de no pang te tan te puitling te tan te karon ti le zel do na
remchan dan ang zelin ka video te hi minlo share saka tin notification bell kha ilo on ani chuanin video karon upload apiang ilo mu thei zat don ania ole tun chum atan chuanin in zawain hun man nuam vek ule